the 3rd chapter tonight. Te võite avada oma piiblit Jakobuse kirjast 3. peatükist. And we are on our 45th part in this series, Real Life. Ja me oleme 45. osas seerias siis reaalne elu. And we've almost been talking about this for, well, it's been over a year and a half for sure. Nüüd on juba üle aasta kindlasti olnud üle 1,5 aasta isegi. And we're just looking at different things about life that are important to us. Ja me vaatame nii-öelda erinevaid asju elus, mis on meile olulised ja tähtsad. That the Word of God pulls out and says, this is important. Mille siis Jumala sõna võib esile tuua ja ütleb, et see on tähtis. Because the Word of God is written to help us. Sest Jumala sõna on kirjutatud, et meid aidata. And it's written to help us in our everyday life. See on kirjutatud, et aidata meid igal päeval. Amen? It's for you right now. See on sinu jaoks just praegu. It's for you to live at a higher level. See on sinule selle jaoks, et sina saaksid elada kõrgemal tasemel. It's not just a bunch of holy words that we can't understand and don't apply to our life. See ei ole hunnik mingi pühasid sõnu, mida me ei saa rakendada enda elus. But God cares about our real life. Aga Jumal hoolib meie reaalsest elust. Amen. He wants you to be a success. Tema tahab, et sina oleksid edukas. He wants you to be filled with joy and be filled with peace. Ta tahab, et sina oleksid täidetud rahuga ja rõõmuga. He wants you to have just the patience to get through every situation in life. Ta tahab, et sul oleks kannatlikkust, et läbi saada igast eluvaldkonnast. And so he's given igast olukorrast. So he's given us principles in his word. Seega oma sõnas on ta andnud meile erinevaid põhimõtteid ja printsiipe. So that we can live at a higher level with not just man's wisdom, but with God's wisdom. Me saaksime elada elu kõrgemal tasemel, mitte ainult oma tarkusest või inimese tarkusest, vaid ka Jumala tarkusest. And so for tonight and then probably for the next several Wednesday nights that we are together. Seega täna õhtul ja arvatavasti veel järgnevatel kolmapäeva õhtutelgi, mis meil ees on. I feel led to teach on something that I think is very important. Ma tunnen juhtimist, et rääkida millestki, mida mina pean väga oluliseks. And what we're going to talk about is the importance of our words. Millest me räägime on oma sõnade tähtsusest. Amen. What you say. See, mida sina ütled. Your words are important. Sinu sõnad on tähtsad ja olulised. And your words are powerful. Ja sinu sõnad on vägevad. And whether you think that or believe that or not. Ja kas sa usud seda või mitte, see on nii. They are. Nad on. Thank you for finishing my sentence. Aitäh, sa lõpetasid minu lause. They are. Nad on. They are important. Nad on olulised. And it is important that we as believers understand our words need to be right. Ja see on tähtis, et meie usklikena peaksime silmas seda, et meie sõnad on tähtsad. Because some of you may have heard me, teach on these things before. Sest kindlasti mõned teist on juba kuulnud, kuidas ma olen rääkinud nendest asjadest. You may have heard other preachers teach on this before. Sa oled võib-olla varem kuulnud, kuidas teised jutustajad räägivad sellest. You might have heard this on the radio and on TV and in this church and other churches. Võib-olla raadiost, telekast, teises koguduses, siinsamas koguduses, kuskil oled kuulnud ikka. But I want you to listen to this tonight like it's fresh. Aga ma tahan, et sa kuulaksid täna seda, nagu see oleks värske. Because faith does not come by hearing. Sest usk ei tule ainult kuulmisest. Amen. Faith comes by hearing. Usk tuleb kuulmisest, jah. Not having already heard. What? Not that you've already heard this before. Et usk tuleb kuulmisest, mitte sellest, et kas sa oled seda juba varem kuulnud. Right? And so it's not what you have heard. Seega asi ei ole sellest, mida sa oled varem kuulnud. That's going to build up your faith. Mis sind üles õhutab siis. It's what you are hearing. Vaid see, mida sa kuuled praegu, see õhutab sinu usku üles. And so what I want to do tonight Seega, mida ma tahan täna teha, is I want to encourage you and remind you of maybe some things that you already know. on see, et ma tahan julgustada ja meelde tuletada asju, mida sa võib-olla juba tead. And I believe as we're teaching tonight that two things are going to be happening. Ja ma usun, et kui me täna räägin teile, siis kaks asja juhtub. Some of you may be trained. Mõned teist saavad treenitud. Because you've never thought about guarding your words. Sest sa võib-olla pole mõelnudki selle peale, et peaksid oma sõnu kontrollima. Maybe you've never tried to watch what you say. Võib-olla sa pole üritanud nii-öelda kanda hoolt selle eest, mida sa ütled oma sõnade üle. And so for some of you, you're going to be trained in controlling your words. Seega mõned teist võib-olla täna saavad treenitud sellest, mida sa räägid oma suuga. But some of you might just be counseled in this. Aga mõned teist võib-olla saavad nõustamist selle läbi. Because you already know what it is you're supposed to do. Sest sa juba tead, mida sa peaksid tegema. But you just haven't been doing it, or maybe you've kind of let that slide a little bit. Aga sa võib-olla ei ole teinud seda või oled nii-öelda lasknud nii-öelda asjadelt käest ära minna. And so I believe when we hear this again, that it's going to bring us back into line so that we live the way Seega God ma wants usun, et us kui me täna kuuleme seda, siis see võib korrigeerida meid ja tuua õigele joonele tagasi. And so let's get into this tonight. Seega läheme täna sõnasse siis. I believe that there's just so much that we could cover on this, but I believe it's going to be really, really good. Ma usun, et siin on väga palju, mida me võiksime puudutada, aga ma usun, see oleme väga hea. But one of the principles that we've talked about before Aga üks põhimõtetest, millest me oleme ka varem rääkinud, is our life is made up of crisis
and process. meie elu koosneb kriisidest ja selle protsessimisest. Your whole life, Sinu terve elu, every day, iga päev it's crisis and process, crisis and on process. need kriisid ja kuidas sa protsessid seda, kriiside protsess. And, the key is that we process the crises that we have correctly. Nüüd võti selle juures on see, et me protsessiksime neid kriise, mis meil on õigesti. Now, you're going to have little crisis and you're going to have big crisis. Nüüd sul võib olla väikseid kriise ja suur kriise. You might spill your coffee. Võib-olla sa ajad kohvi ümber. How many know that can be a crisis? Paljud teavad, et see võib kriis olla. All right? It's a small crisis, See on väike kriis, but you're just like, oh, I can't believe I did this. aga sa mõtled, appi, ma ei suuda kujutada, kuidas ma seda tegin. And so you might spill your coffee. Seega sa võid kohvi ümber Or ajada. you might have a crisis that you forgot to call somebody you were supposed to call. Võib-olla mingi kriis, et sa unustasid helistada kellelegi, kellele sa pidid helistama. Or you might have a big crisis where there's like a death or something in your family. Või sul on mingi suurem kriis, näiteks keegi suri perekonnas ära või midagi sellist. And so how many realize there's different levels of crisis? Seega, kui paljud mõistavad, et on erinevaid kriise erinevatel tasemetel sinu elus, mis But võib we olla. all face crisis. Aga meil kõigil tulevad ette kriise. And we all have to know how to process all these things that happen to us all day Ja long. me peaksime oskama nii-öelda iga päev teadma, kuidas neid protsessida. It's raining and I forgot my umbrella. Sajab vihma ja ma unustasin vihmavari koju. So what, are you going to stay inside and never go anywhere? Seega, mida sa teed, siis jääd koju ja ei lähegi välja. Just sleep at work today because you've got your umbrella? Magad näiteks töö juures täna, kuna vihmavarju pole. Or are you going to say, okay, this is what I can do to stay the driest I can to get where I need to go? Või siis sa mõtled, okei, mida ma saan teha selleks, et võimalikult kuivaks jääda. And so in life, it's crisis and process. Seega elu on täis kriise ja selle protsessimist. And in life, there are things that you can control. Ja elus on asju, mida sina saad kontrollida. And we've talked about this before. We've developed our own crisis before in life. Ja me oleme rääkinud ka sellest, kuidas me võime enda elus nii-öelda arendada neid kriise. But there are things that we cannot control. Aga on asju, mida me ei saa kontrollida. There are crises that come that you have, there's nothing that you can do about it. On olukordi, mis tulevad sinu ette ja sa ei saa midagi nii-öelda parata sellesse. But when you have things that happen that you can't control, when things happen that you cannot control, Kui juhtub sinu elus asju, mida sina ei saa kontrollida, you still need to respond in the correct way. siis sul on ikkagi vaja reageerida sellele õigesti. And you need to respond with godly wisdom. Ja sa pead nii-öelda vastama sellele nii-öelda õigelt. You need to respond with godly wisdom. Sul on vaja vastata sellele Jumala tarkusega. You need to respond with godly courage. Sa pead vastama sellele Jumala julgusega. You need to respond with some godly faith. Sul on vaja jumaliku usuga sellele vastu minna. You need to respond with some hope for your future. Sul on vaja minna vastu sellega lootusega oma tuleviku suhtes. And even though you can't control it, Kuigi sina võib-olla ei saa seda kontrollida, we still need to respond in the right way. meil on ikkagi vaja vastata sellele õigesti. And so in every situation, Seega igas olukorras it is very important 3 areas of our life. on meie elu nii-öelda kolmes valdkonnas seda teha. What we think, Kuidas me mõtleme, what we say, mida me ütleme and what we do. ja kuidas me tegutseme. In every situation in life, Igas olukorras. these 3 areas are very important. Need 3 nii-öelda asja või olukorda või asja on siis valdkonda on kõige tähtsamad. What you think, Mida sa mõtled selle suhtes, what you say, mida sa ütled selle and kohta what you do. ja mida sa kuidas sa tegutsed sellega And if there's seoses. something that you can control, Ja kui on midagi, mida sa saad kontrollida, you need to be careful what you think, say, and do. siis sa pead olema väga ettevaatlik sellega, kuidas sa mõtled, mida sa räägid ja kuidas sa tegutsed. If there's something you cannot control, Kui on midagi, mida sa ei suuda kontrollida, you need to be very careful what you think, say, and do. sa pead olema väga ettevaatlik, kuidas sa mõtled, mida sa ütled ja kuidas sa tegutsed. And first, you need to think right. Esiteks, sul on vaja mõelda õigesti. That's the very first thing. Kõige esimene asi on see, mõtle õigesti. Because, don't start to think, well, there's just no hope. Ära hakka mõtlema, et lootust pole. Don't let those thoughts come that, well, I guess we're going to be in big trouble now. Ära hakka mõtlema, et nüüd tuleb kindlasti suur probleem. I can't change this. Seda ma küll muuta ei saa. So I guess this is it's the end. It's over. Point, läbi. Okei, lõpp on käes, läbi. And don't think that your future is unchangeable. Ära aga mõtle seda, et sinu tulevik seda ei ole võimalik muuta. Your situation right now Sinu olukord, mis see on praegu, might be out of your control. võib olla täiesti kontrolli alt väljas. But you need to know that your future, where you go from here, is in your control. Aga sina pead teadma, et see, kuhu sina lähed sellest punktist edasi, see on sinu kontrolli, sinu alluvuses. And it's going to be based on what you think, Ja see baseerub sellel, kuidas sa mõtled, what you say, mida sa ütled and how you ja act. kuidas sa tegutsed. And so what you think is going to lead to what you say and do. Ja see, kuidas sa mõtled, see juhib sind ütlema neid
asju ja tegutsema. But tonight we're not going to talk about that, even though that's the beginning. Kuigi see on algus, me ei hakka täna keskenduma sellele. And we've talked a lot about that in the past. Me oleme ka minevikus sellest palju The rääkinud. Bible has a lot to say with controlling your thoughts. Piibil on palju rääkida selle kohta, kuidas oma mõtteid kontrollida. But what I want to focus on tonight and over the next few weeks is the words that come out of our mouth. Aga täna, millele ma tahan keskenduda, on nendele sõnadele, mida me oma suuga välja räägime. Because your words are important. Sest sinu sõnad on väga tähtsad. And your words are powerful. Ja sinu sõnad on vägevad. I want you to say that tonight. Say, my words are important. Ma tahan, et sa ütleksid seda minuga koos. Minu sõnad on tähtsad. And my words are powerful. Ja minu sõnad on vägevad. Amen. And you need to know that. Ja sa pead teadma seda. And you might say, well, who am I? You know, nobody even knows my name. Ja sa võid mõelda, kes mina olen küll, et kes mind ka tunneb või mis minu nimi üldse on. But over your life and the situations that affect you, your words are important. Aga see, milline on sinu elu ja see, milline sinu elu saab olema, sinu sõnad on tähtsad And selles. your words are powerful. Sinu sõnad on vägevad. How many of you have been hurt by somebody's words before? Kui paljud on kunagi haavata saanud kellegi sõnade tõttu? Amen. Even somebody you didn't know. Isegi keegi, keda sa võib-olla ei teadnud. Just walked up to you and said, well, that's an ugly green shirt. Keegi tuli sinu juurde ja ütles, et kuule, see on küll väga imelik vihmamantel, mis sul on. And then walk away. I mean, you could be going the whole day and say, man, I liked this shirt. I guess I was wrong. This is an ugly shirt. Või siis vaatad, et kuule, mulle see särk küll meeldis, miks talle ei meeldi küll. You know, and so it could ruin your whole See day. võib sinu terve päeva nässu keerata. Just some words that somebody you didn't know would say. Lihtsalt mingid sõnad, mida keegi täiesti tundmatu isik on öelnud. But we've all been blessed by words before too, haven't we? Aga samamoodi sõnad on meid õnnistanud ka, on nii? Somebody can come up and just say a few words to us and it can make our whole day. Keegi võib tulla meie juurde ja öelda mingid sõnad ja meie terve päev on palju lõbusam. You know, I've said something nice to somebody before and I've had them say, well, you just made my day. On inimesi, kellele ma olen öelnud midagi head ja nad on öelnud mulle, kuule, sa tegid minu tänase päeva palju paremaks. You know, and that's the power of words just in our little area. Ja see on see vägi, mis meie sõnades on meie elu ümber. But over our lives, aga omaenda elu üle. Our words are important and our words are powerful. Meil on vaja teada, et meie sõnad on väga tähtsad ja väga võimsad. We need to make sure that we are using our words in the right way. Seega me peaksime kindlaks tegema, et me kasutame õigeid sõnu ja teeme seda õigesti. Now in James chapter 3 verse 5, I want to read this out of the Message Bible. Siin Jakobuse 3. peatükk 5. salm, ma tahaks lugeda selle Message'i tõlkest. And it's going to be a little bit different than the Estonian translation, but just listen to this. See on natukene teistsugune eestikeelsest tõlkest, aga ma tahan, et sa kuulaksid seda. It says, a word out of your mouth Ta ütleb, et sõna sinu suust may seem of no importance, võib tunduda tähtsusetu, but it can accomplish nearly anything aga see võib saavutada peaaegu kõike or destroy it. või hävitada neid. It only takes a spark. Pea meeles, et on vaja ainult ühte sädet, Remember, to set off a whole forest et fire. alustada metsatulekahju. Only takes a spark Selleks on vaja ainult sädet, to set off a forest fire. et alustada metsatulekahjut. So in other words, your words are like a little spark. Seega teisisõnu, sinu sõnad võivad olla nagu see säde. And when you say something, Ja kui sina ütled midagi, it can turn into something great. siis see võib muutuda millekski väga suureks. And if you say something good, it can turn big. Ja kui sa ütled midagi head, siis see võib muutuda tohutult suureks. But if you say something bad, Aga kui sa ütled midagi halba, it could also turn big. siis see samamoodi võib väga suureks muutuda. You ever had something come back to you that you said that you regretted saying later? On kunagi midagi, nagu mis sa oled varem öelnud midagi halvasti sinu juurde tagasi tulnud ja sa oled kahetsenud You know, it seda. was just a little word and now it's everybody hates me. Et see oli lihtsalt üks väike sõna ja nüüd kõik vihkavad mind. You know, and so we've got to be very careful Seega sa peaksid olema väga ettevaatlik with what we say. sellega, mida sa ütled. Now it says here that your words are important and powerful Siin ütleb, et sinu sõnad on väga tähtsad ja väga vägevad. because they can accomplish almost anything, Sellepärast, et nad suudavad saavutada peaaegu ükskõik mida. or they can destroy almost anything. Või ka võivad hävitada peaaegu kõike. Your words can accomplish almost anything or destroy almost anything. Sinu sõnad võivad saavutada peaaegu ükskõik mida või siis hävitada peaaegu ükskõik mida. And one of the things we've been talking about over the last couple of Sundays, and a truth that we've taught in this church from the beginning, Mida me oleme rääkinud siin mõningatel lähinädalatel on there. truths that this is something we've taught in our church On from the midagi, beginning, millest me oleme ka nii-öelda rohkem rääkinud oma koguduses varem. is that for every road Et see, et iga nii-öelda tee jaoks there are ditches. on 2 kraavi.
And just like for every truth, täpselt samamoodi nagu iga tõe jaoks there are extremes. on ka ekstreemsused. And so what we want to do is when we get into a truth, Seega ma tahan, et kui me läheme mingi tõe juurde, every truth that we find in the Word of God, iga tõde, mille me leiame Jumala sõnas, there is a road and there are ditches. seal on üks tee ja seal on 2 kraavi. And we do not want to push this too far. Ja me ei taha nii-öelda lükata seda liiga kaugele. We don't want you to end up in a ditch. Me ei taha, et sa lõpetaksid mingisuguses kraavis. You know, and you know, I've had times where, you know, I've said, well, you know, I'm just having a tough day. Mul on olnud aegu, kus ma olen öelnud, jah, et mul on väga nii-öelda raske päev. And I've had somebody come up to me and say, well, you shouldn't say that. Ja keegi on tulnud minu juurde öelnud, et kuule, sa ei peaks seda ütlema. You shouldn't say that. That's not faith. Sa ei peaks ütlema seda, see ei ole usk. No, it's a fact. Ja see on fakt. I'm having a tough day. Mul on karm päev. Now, I believe that it can change and I believe God can help Nüüd me. ma usun, et see võib muutuda ja Jumal võib mind aidata. But if you're having a tough day, you're having a tough day. Aga kui sul on raske päev, sul on raske päev, on nii. But some people, they go to an extreme on these Aga things. mõned inimesed lähevad äärmusesse. And they say, well, you just shouldn't say anything like that. Ja ütlevad, et sa ei peaks mitte midagi sellist ütlema. That's one ditch. That's an extreme on a truth. Okay, see on tõe peal üks äärmus. And or somebody could say, well, you know, your words, they just don't matter at all. Aga mõned inimesed ütlevad, tead, sinu sõnad ei ole üldsegi olulised. And they just let out whatever they want. Ja nad lasavad lihtsalt ükskõik mille välja. You know, and they're just talking about everybody and everything and they don't care. Räägivad kõigest ja kõigist ja neil vahet ei tee, mida nad ütlevad. That's over here in this other ditch. Vaat see on teisel poolel äärmuses. So one person just, they're trying to, they can't say anything. Ühed inimesed ei suuda mitte midagi öelda. And the other person, they say everything. Teised inimesed ütlevad absoluutselt kõike. But you've got to know in the middle there is a road of truth that we need to live our lives on. Aga sul on vaja teada, et seal keskel on selline tõerada, And mida me peaksime käima. our words do have an effect. Ja meie sõnad nii-öelda mõjutavad meid. Our words affect us. Meie sõnad mõjutavad meid, Our words affect others. need mõjutavad teisi. Our words can change situations that we find ourselves in. Meie sõnad võivad muuta olukordi, kus me oleme. And so if you take a truth Seega, kui sina võtad tõe and then go off into an extreme on one side or ja the lähed other, sellega sõva kummale poole, siis äärmuse kraavi, if you get out of balance, kui sa oled nii-öelda väljaspool tasakaalust väljas, the thing that it does is it causes you to lose respectability, siis mida see teeb, on see, et see võib kaotada selle lose credibility in other people's eyes. No. nii-öelda inimesed kaotavad usalduse sinu silmis. You know, and you know, there's like, well, they are just so far out there, you know, it doesn't matter what they say. Et nad on kuskil seal nii kaugele äärmustes, et vahet ei ole, mida nad ütlevad. And if people start to think that about you, you'll never be able to inspire them to believe in Jesus. Ja kui inimesed mõtlevad seda siis sinu kohta, siis sa ei suuda neid kunagi nii-öelda veenda nii-öelda uskuma Jeesusesse. But I guarantee you, if you live in line with the Word of God, Aga ma garanteerin sulle, kui sina elad oma elu vastavalt Jumala sõnale, stay on the truth, stay in the road, püsid selle nii-öelda tõe tee peal, you are going to be able to influence everybody you meet. siis sa saad mõjutada absoluutselt kõiki, kes sinu tee peale satuvad. Not just maybe her and maybe her and maybe him. Mitte ainult võib-olla teda ja võib-olla ka seda inimest. No, you'll be able to influence everybody. Ei, sa suudad mõjutada kõiki. And I believe that's what God wants from us. Ja ma usun, et see on midagi, mida Jumal tahab meie jaoks. He wants us to be able to walk into a room, walk into a situation, and impact and affect that Ta situation. tahab, et me suudaksime astuda ruumi või mingisse olukorda ja suudaksime muuta seda. And so now, but as we look into this, I want you to remember this, Kui me täna vaatame seda, siis ma tahan, et sa peaksid meeles, especially here in this eriti church. siin koguduses. You have not been anointed by God Sind ei ole nii-öelda võitud Jumala poolt, to be the word police in our church. et olla koguduses selline sõnade politseinik. To walk around and judge everybody by what they say. Käia ringi ja mõista kohut inimeste üle lihtsalt selle pärast, mida nad You ütlevad. know, I remember when I was going to Bible Ma school, mäletan, kui ma käisin piiblikoolis. there were some teachers that kind of taught a little bit extreme. Oli mõningad õpetajad, kes niimoodi natukene äärmuses õpetasid. And then what do students do? Ja siis mida õpilased tegid? They take it even more extreme. Nad võtavad selle äärmuslikkuse ja viivad selle veel kaugemasse And äärmusesse. so there were some people that walked around like they were just God's gift. Seega olid inimesed, kes kõndisid ringi, nagu nad oleks tõesed Jumala And kingitused. they thought they were anointed to tell everybody else how to say. Nad Because mõtlesid, they knew. et neil oli võitmine siis öelda inimestele, mida öelda ja kuidas rääkida. And if somebody said, I'm not feeling good today, Ja kui keegi ütles, et ma ei tunne täna ennast hästi or I'm feeling sad today, või ma tunnen kurbust täna,
the word police would show up and say, well, you shouldn't be saying that because the Bible says. siis see sõnapolitseinik hüppas välja kuskilt, ütles, sa ei peaks seda ütlema, sellepärast et Jumala sõna ütleb nii. Jesus is your healer. Jeesus on sinu And the tervendaja. joy of the Lord is your strength. Ja rõõm isandas on sinu tugevus. Watch your words. Don't say those words of unbelief. Jälgi oma sõnu ja ära räägi neid uskmatuse sõnu. And how many ever met these word police people Kui paljud before? on kohanud kunagi elus sellist sõnade politseinikku? They make me mad. Nad muudavad mind väga I've had vihaseks. to ask God for forgiveness for getting mad at the word police. Ma olen pidanud Jumala käest andeks paluma, kuna ma saan vihaseks nende sõnapolitseinikute Because I think peale. these people are so crazy. But anyway, I won't name any names so I can still preach. Sest ma Hallelujah. pean neid nagu natukene imelikeks, aga ma lähen edasi. But the point is this. Aga minu point on selles. I understand I need to believe God. Ma mõistan seda, et ma pean uskuma Jumalat. I understand that God can change my Ma situation. tean seda, et Jumal suudab muuta minu olukorda. But it doesn't change the fact that it is what it is. Aga see ei muuda seda fakti, et asi on nii, nagu ta on. Right? If I'm sick, Kui ma olen haige, listen, I'm sick. tead, ma olen haige, kui ma olen haige. If I'm sad, Kui ma olen kurb, I'm sad. ma olen kurb. It doesn't change if, whether I say it or don't say it, it doesn't change the situation. Kas ma ütlen seda või mitte, see ei muuda olukorda. And so we don't need to be afraid of what we're going through. Seega me ei pea kartma seda, millest me läbi läheme. And I think in a lot of churches, and especially more word churches, Ja ma usun, et väga paljudes kogudustes, eriti nii-öelda sõnakogudustes, you know, and I think that our church could be called a word church. We base everything on the ma word. usun, et meie kogudus võib kutsuda nii-öelda sõnakoguduseks, kuna me kõik baseerume Jumala sõnale. We believe in you know, the Father, Son, and Holy Spirit. Me usume Isasse, Poega ja Püha Vaimu. I believe in faith, and I believe in what we say. Ma usun usku ja ma usun sellesse, mida ma räägin. But a lot of times in a church like this, Aga väga tihti sellises koguduses people can go to an extreme and start, you know, well, you can't say that. inimesed võivad minna äärmusesse ja öelda, et sa ei tohi sellist asja öelda. Oh yeah? Watch me. Okei, no jälgi mind. You know, I can say if what the situation is. Ma võin nii-öelda tõdeda seda, milline olukord on. And there's nothing wrong with calling the situation what it is. Ja ei ole midagi valesti selles, kui sa ütled olukorra kohta nii, nagu see on You know, if praegu. you've got cancer and you can't get out of bed and somebody calls you and say, yes, I'm the healed of the Lord, how are you doing today? Kui sa oled väheaga voodis ja keegi helistab sulle ja ütleb, et jaa, mina olen Jumala poolt terveks tehtud inimene, kuidas sul läheb? I'm doing great, Mul läheb hallelujah. Jumalast hästi, kuidas I'm sul läheb? not eating and I'm dying, but other than that, I'm fine. Et jaa, ma olen küll suremas, aga mul läheb kõik hästi. You know, I think that that's a little bit in the ditch. Et see võib olla natukene äärmuses. And so Barry's here with his tow truck tonight to pull you out of the ditch. Barry on siin oma selle nii-öelda puksiirautoga, et siin sellest kraavist välja tirida. I want you to see truth. Ja ma tahan, et sa näeksid tõde selle juures. And if you know somebody like this, you can help them to see truth. Ja kui sa tunned mõnda sellist inimest, siis sa võid aidata neid tõega. Because, you know, let me say it this way, though. Ütleme seda siis sedasi. To everything, there's going to be an exception. Igale asjale võib olla selline nii-öelda vastuvõetavus. You are not the word police for somebody. There's going to be an exception. Erand. Yeah. For what was I going to say? Exception or acceptance? Exceptions. Like, Exceptions, ja erandeid. I had a thought, I lost it. For people in this church, you are not to be the word police. Okay, inimeste jaoks siin koguduses, sa ei peaks olema see sõnapolitseinik. But there are situations where you can help people. Aga on olukordi, kus sa saad aidata You inimesi. know, and I think if you're married to somebody, Ma usun, et kui sa oled abielus kellegiga or if it has to do with your children, või see puudutab sinu lapsi or maybe a very close friend of yours, või võib-olla mõnda sinu lähedast sõpra, where you've believed God with them for something, kus sa uskusid Jumalat midagi nendega koos and you're standing in faith, you're praying for them, ja sa seisad usust ja sa palvetad nende eest. and then they come up to you and they speak opposite of what you were just praying and believing God Ja for, siis nad räägivad midagi vastupidist sellele, mida sina just palvetasid. then you could say, well, listen, we were just praying this, and so let's believe God for this. Siis sa võid öelda, et kuule, aga me just palvetasime seda, et usume nüüd seda. Remind them of the promises of God. Meenuta neile, tuleta neile meelde seda lubadust või tõotust, mis Jumal on andnud oma sõnas. And we should not go around Ja me ei peaks ringi käima, talking death, rääkides surma, failure, läbikukkumist fear, või hirmu, lack, puudust, unbelief. uskmatust. We shouldn't be speaking like Me ei that. peaks rääkima seda. And there are some people in your life that you might be able to help and correct and just say, listen, the Word of God says this, and let's talk about that. Ja on inimesi, keda sa võid korrigeerida oma elus, et kuule, Jumala sõna ütleb sellist asja, et usume seda. But we need to understand that you know,
our words are important. aga me peame mõistma ka seda, et meie sõnad on väga tähtsad. That's what this message is about. See on see, millele me tahame sellest sõnumist täna keskenduda. This message is not about you helping other people with their words. This message is about you guarding your own words. Tänane jutlus ei ole selle jaoks, et sina saaksid võtta seda ja korrigeerida inimesi, vaid et sa saaksid korrigeerida enda sõnu. And we need to be saying words that build up. Ja me peaksime rääkima sõnu, mis ehitavad üles. We need to be saying things that increase our faith and others' Me faith. peaksime ütlema asju, mis kasvatavad meie usku ja teiste inimeste usku. And even if you come into a negative situation, you could speak positive words. Isegi kui sa lähed negatiivsesse olukorda, sa võid rääkida positiivseid asju. And so yes, we need to encourage one another and we need to sharpen one another. Seega jah, me peame üksteist aitama ja võib-olla tervitama üksteist. But we need to be careful what we say, Aga me peame olema ettevaatlikud sellega, mida me ütleme. and we need to be careful who we say it to. Ja me peame olema ettevaatlikud, kellele me neid asju ütleme. Is that clear? Kas see on selge? I'm not trying to jump on anybody, but I want to get people out of the ditch. Ma ei taha hüpata kellelegi kallale, aga ma tahan aidata inimesi nendest kraavidest. Our goal is to stay on the road, Meie ülesanne on püsida selle tõe tee peal. to stay between the lines, so to speak, of the Word of God. Et olla nii-öelda nende kahe kraavi vahepeal seal And Jumala sõnas. if we are in a ditch, we've got to be teachable and we've got to come out of the ditch. Ja kui me oleme kraavis, siis me peame olema õpetatavad ja tuleme sealt kraavist välja. Now, as we get into this, you're going to see Ja kui me läheme täna sellest teemast, siis ma tahan, et sa näeksid that if you believe the Bible, seda, et kui sina usud Jumala sõna, how many of you believe the Bible is truth? kui palju te usute, et piibel on tõde? Amen. If we believe the Bible is ultimate truth, Kui me usume seda, et piibel on nagu tõeline tõde, that it is the Word of God, et see on Jumala sõna, and if it's not, we're wasting our time. ja kui see ei ole seda, siis me lihtsalt raiskame oma aega. You know, if it's not, I'm wasting my life. Et tead, kui see ei ole tõde, siis ma raiskan tervet oma elu. If this is not ultimate truth, Kui see ei ole nagu ainus tõde, ainus tõde, nagu põhiline tõde, then there's nothing that we're doing here that's going to help you. siis mitte miski, mida me siin teeme, ei saa sind aidata. But if the Bible is truth, Aga kui Jumala sõna piibel on tõde, if we believe that the Bible is the Word of kui me God, usume seda, et piibel on Jumala sõna, then we have to believe siis me peame uskuma that your words are important seda, et sinu sõnad on olulised and that your words are powerful. ja et sinu sõnad on võimesad ja Because vägevad. this is what the Bible teaches. Sest see on midagi, mida piibel Your, õpetab meile. your words can heal Sinu sõnad võivad tuua tervist or your words can wound. või sinu sõnad võivad nii-öelda haavata inimesi. Your words can strengthen Sinu sõnad võivad tugevdada or your words can weaken. või siis muuta asju nõrgemaks. Your words can encourage Sinu sõnad võivad julgustada or your words can discourage. või sinu sõnad võivad nii-öelda inimeste julgust maha tõmmata. Your words can speak truth Sinu sõnad võivad rääkida tõde or your words can deceive. või siis sinu sõnad võivad ka petta Your inimesi. words can praise Sinu sõnad võivad kiita or your words can complain. või siis sinu sõnad võivad nagu viriseda. Our words are important. Meie sõnad on tähtsad. Our words can build up Meie sõnad võivad üles ehitada or our words can tear down või meie sõnad võivad ka maha kiskuda. almost anything. Peaaegu kõike. This is what we need to believe. See on see, mida me peaksime uskuma. And if that is true, we need to guard our words all the time. Ja kui see on tõde, siis me peaksime valvama oma sõnu pidevalt. Let's see what the Bible says about Vaatame, this. mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Go with me to Proverbs chapter 13. Läheme õpetussõnade raamatusse 13. peatükki. Proverbs chapter 13, and I want to read verse 3 here. Õpetussõnad 13, aga loeme 3. It salmist. says, He who guards his lips guards his life, but he who speaks rashly will come to ruin. Õpetussõnad 13:3. Kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuliajajat tabab hukatus. So he who guards his tongue, who guards his words, Kes valvab oma suud, kes valvab oma sõnu. the Bible says that they preserve their life. Piibel ütleb, et nad hoiavad oma hinge. You want your life to go well? You want your future to be good? Kas sa tahad, et sinu elu läheks hästi, kas sa tahad, et sinu tulevik oleks hea? Guard your words. Siis valva oma sõnu. Your words you speak today, they can't change your past, Need sõnad, mida sina täna räägid, need ei muuda sinu minevikku. but they can change your future. Aga need võivad muuta sinu tulevikku. They can change the direction of your whole Nad life. võivad muuta sinu terve elu suunda. Proverbs chapter 21, just go a few pages over. Lähme 21. peatükki. Õpetussõnad 21. Proverbs chapter 1 verse 23 says this, that he who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Õpetussõnad 21-23 ütleb nii, et kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. So those that guard their tongue, Kes valvavad oma keelt, they avoid trouble in life. nad väldivad häda elus. And if you believe that the Bible is true, Kui sina usud, et Jumala piibel on tõde, then you cannot dismiss that your words
are so important in siis your sa ei life. saa lasta sellel lihtsalt minna oma sõrmede vahelt läbi, et sinu sõnad on tähtsad. Your words are powerful. Sinu sõnad on vägevad. They will preserve your soul. Nad säilitavad sinu hinge. They could bring trouble into your Või life. siis nad võivad ka tuua häda sinu ellu. And again, you're the one that are in control of your words. Nüüd jällegi, sina oled see, kes saab kontrollida oma suud. You can't control your husband's words. Sina ei saa kontrollida oma abikaasa suud, You can't control your wife's words. oma naise või mehe suud. You Sa ei saa can't kontrollida. control your boss's words. Sa ei saa oma ülemuse suud kontrollida. You can control your words. Aga sina saad kontrollida enda sõnu, enda suud. I wish I could control your words. I would set all the dials to good. Tead mida, kui ma saaksin kontrollida sinu sõnu, ma lihtsalt muudaks kõik niimoodi ja ainult räägi head. Yeah, but I can't. Aga tead, ma ei saa seda teha. It's your choice, it's my choice, what we choose to say. See on sinu valik, see on minu valik ja otsus teha seda või rääkida seda, mida mina pean ütlema ja rääkima. And now as we look at this, it's not enough just to say good, or it's not enough just to not say bad things. Ei ole nii-öelda oluline see, et sa lihtsalt ei räägi halbu asju. Yeah, well, at least I didn't say anything bad. Tead, vähemalt ma ei öelnud midagi halvasti. How many know that's a good start? Kui paljud teavad, et see võib olla heaks But alguseks, that's not what the Bible's talking about. aga see ei ole see, mida piibel räägib meile. Well, I didn't tell them what I thought of them. Et tead, ma ei öelnud neile, mida ma neist arvasin. Oh, well, aren't you a gem? Küll sa pole mitte kalliskivi. But Aga tead mida? what did you say? Mida sa ütlesid? Well, I just chose to say nothing. Ma otsustasin, et ma ei ütle mitte midagi. My mom told me if you can't say anything good, don't say anything at all. Minu ema õpetas mulle, et kui sa ei saa midagi head öelda, siis ära ütle midagi. You know what? I think we need to say some good things. Tead mida, me peaksime ütlema mõningaid häid asju. Amen. Amen. We need to speak good over even a bad Me situation. peaksime rääkima häid asju ka halva olukorra üle. We need to be saying the right things out of our Me mouth. peaksime rääkima õigeid sõnu oma suuga. And you need to speak life even to a situation that is filled with depression and death. Ja sul on vaja rääkida nii-öelda eluga olukorras, mis on täis depressiooni ja surma. And so we need to know this about our words. Seega me peame teadma seda oma sõnade kohta. And we've taught this before. Ja me oleme rääkinud sellest ka varem. But your words are containers. Et sinu sõnad on anumad. Your words are containers. Sinu sõnad on kui anumad. They contain so much. Nad hoiavad endast nii palju. It's not just the words you say, but it's what came with those words. See ei ole lihtsalt sõnad, mida sa ütlesid, vaid mis tuli kaasa nende sõnadega, mis sa ütlesid. And how many of you know you could, on paper, on the written script, it might sound all right. Tead, paberi peal, kui sa paned kirja mõned sõnad, see võib tunduda kõik väga nii-öelda hästi ja õigesti. But when you hear it, you get a completely different message. Aga see, kuidas sa kuuled neid sõnu, see võib muuta seda terve sõnumi. When mom comes in and says, all right, you need to clean your room and take out the trash. Kui ema ütleb sulle, et tead, sa pead koristama tuba ja viskama prahi välja. Really? Päriselt või? All right. Okei, teeme ära. Now, the written transcript says, oh, really? Okay, I'll do that. Nüüd see nii-öelda kirjakeeles sa ütleks, okei, ma teen selle ära. But what was carried in those words is quit bothering me, I want to play my video game. See, mida nende sõnadega edasi öeldi, oli see, et kuule, et ära sega mind, ma mängin oma arvutiga edasi. You know, and so we need to know our words are carriers in every area of life. Seega me peaksime teadma, et meie sõnad kannavad endaga kaasas erinevaid asju erinevates valdkondades. And our words carry attitude. Meie sõnad kannavad endaga kaasas suhtumist. Our words carry tone. Need kannavad endaga kaasas tooni. It depends on the volume that we say it. Kõik oleneb sellest sinu sõnade volüümist. You know, if somebody says, you know, here's €5, Kui keegi ütleb sulle, siin on 5 eurot, you can say thank you. sa võid öelda aitäh. Or you can say thank you. Või sa võid öelda aitäh. You know, and so it all has different messages. One's kind of weird, the other's kind of crazy, but it's okay. Okei, need sõnumid on erinevad, aga üks on nagu segane, teine ei ole. You know, your words carry emotion. Sinu sõnad kannavad kaasas endaga emotsioone. And what is in you is going to come out of you with the words you speak. Ja see, mis on sinu sees, tuleb välja sinu sõnadega. Jesus said this in Luke chapter 6. Jeesus ütles see Luuka 6. peatükis sedasi. He said, out of the overflow of your heart, your mouth is going to speak. Et sinu südamest, sinu südame väljavoolamisest tulevad välja need sõnad, mida sa räägid. Just go, turn to Luke chapter Läheme 6, Luuka 6. verse 45, I think. Luuka 6 ja 35 oli vist. It says, the good man brings out the good that is stored up in his heart, and the evil man brings out the evil that is stored up in his heart. For out of the overflow of his mouth, or out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Luuka 6:45. Hea inimene toob välja head oma südamest heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil tema süda. So what is in your heart is going to be added
to your words. seega see, mis on sinu südames, see lisatakse nii-öelda sinu sõnadega. And I've said this before, I could hang out with anybody for a day, and at the end of the day, I can tell you what's in your heart. Ja ma võin olen öelnud seda, et varem, et ma võin ükskõik kellega terve päeva koos veeta ja sinu sõnadest ma võin näha seda, mis on sinu elus. Just by what you say. Lihtsalt läbi selle, mida sa ütled. Just by listening to you talk in the container of your words, what that brings. Lihtsalt kuulata seda, mida sina oma sõnadega räägid ja mida sinu sõnade nii-öelda konteineritest tuleb välja. It says a lot about your relationship with the Lord. See räägib väga palju sinu suhte kohta sinu Jumalaga. I'll be able to tell you what you truly believe and what you don't believe. Ma võin öelda sulle, mida sa tõeliselt usud, mida sa ei usu. I can be able to read somebody just by listening to them speak. Ma võin nii-öelda lugeda inimest või inimese kohta vastavalt sellele, mida ta oma suuga räägib. Your words can carry pain. Sinu sõnad võivad nendega kaasas kanda valu. Your words can carry anger. Sinu sõnad võivad kaasas kanda viha. Your words can carry hurt. Sinu sõnad võivad kaasas kanda sellist vigastamist, valu nii-öelda. How many talk to somebody just for a few moments and after talking to them you could tell that's a hurting person? Mõne inimesega sa võid paar minutit lihtsalt rääkida ja aru saada, et see inimene on haiget saanud. I mean, they might be driving a nice car, they might have a nice family. Neil võib-olla on tore perekond ja vinge auto. He's wearing a, €3,000 suit. Võib-olla mingi 3000 eurone ülikond seljas. And you just listen to him talk and you can tell that's a hurting person. Aga sa võid kuulda neid ja mida nad räägivad ja sa näed, et need inimesed on haiget saanud. Your words can carry love. Sinu sõnad võivad kaasas kanda armastust. Your words can carry joy. Sinu sõnad võivad kaasas kanda nii-öelda rõõmu. Your words can carry bitterness. Need võivad kaasas kanda kibedust. Your words can carry rebellion. Sinu sõnades võib olla selline vastuhakkamine või selline protestimine. You say, yes, that's my child. No. Sa võid öelda, minu laps on selline. No, but our words. Aga meie sõnad. It's important what we say with our words. See on väga tähtis, mida me ütleme enda sõnadega. And the container that it is. Ja see anu, mis see sõna on. And so we've got to guard what's in our heart. Seega me peaksime hoidma seda, mis on meie südames. Because out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Sest vastavalt sellele, mis on sinu südames, sinu suu räägib vastavalt sellele. What you like is going to come out of your mouth. See, mis sulle meeldib, see tuleb sinu suust välja. What you hate is going to come out of your mouth. Mida sa vihkad, tuleb sinu suust välja. What you believe is going to come out of your mouth. Mida sa usud, tuleb sinu suust välja. And so, we need to be careful what our words carry. Seega me peaksime olema väga ettevaatlikud, mida meie sõnad endaga kaasas kannavad. And so we need to get our hearts and our words connected. Me peaksime oma südame ja oma sõnad nii-öelda ühendama. And get them in line with the Word of God. Ja panema nad õigele joone vastavalt Jumala sõnale. That is one of the battles and the fights for us every day, isn't it? See on üks nendest lahingutest ja võitlustest, mis meil igal päeval on. So I want to get my heart and my words in line with the Word ma of tahan, et God. minu sõnad ja minu süda oleksid vastavalt Jumala sõnale õiges kohas. That is one of the biggest battles that I face. See on üks nii-öelda suurimaid lahinguid ja võitlusi, mis minu elus on. I want to make sure that every situation I see it like God would Ma see tahan, it. et igas olukorras, kus ma olen, ma tahan näha seda olukorda nii, nagu Jumal näeb seda. Every person I talk to, I speak to him like God would want me to speak to him. Iga inimene, kellega ma räägin nendega nii, nagu Jumal tahab, et ma räägiks. I want to love them like God would want me to Ma love tahan them. armastada neid nii, nagu Jumal tahab, et ma armastaks neid. Do you understand that? Saad aru sellest? That's one of our stands every day. See on üks meie nii-öelda sellistest seisakutest iga päev. And so it's out of our mouth. Seega see tuleb välja meie suust. We can have our words full of faith. Meie sõnad võivad olla täis usku. We can have our words full of love. Meie sõnad võivad olla täis armastust. We can have our words full of life. Meie sõnad võivad olla täis elu. We can have our words full of encouragement. Meie sõnad võivad olla täis julgustamist. That's what we should be. Sellised me peaksime olema. That should be in our heart. It should come out of our mouth. See, mis tuleb välja, see, mis on meie südames, peaks välja tulema meie suust. And never use your own mouth Ära kunagi kasuta omaenda suud, to speak against your own hope. et rääkida omaenda lootuse vastu. Never use your own mouth Ära kunagi kasuta omaenda suud, to speak against your own hope. et rääkida omaenda lootuse vastu. What do you hope for? Mida sina loodad? What are you believing God for? Mida sina usud Jumalalt? Never use your own words to speak against where your faith Ära is. kunagi räägi selle vastu, kus on sinu usk. What is your hope for your provision? Mis on lootus sinu varustuse kohta? What is your hope
for your friend? mis on lootus sul sinu sõprade suhtes? What is your hope for your family? mis on sinu lootus sinu perekonna suhtes? Well, you're believing for provision, you're believing for everything to work out. sa ootad, et nad oleks varustatud, sa ootad, et kõik läheks korda. That's normal, that's natural. see on loomulik, see on väga hea. Well, don't ever let your words speak against that hope that you have in your heart. ära lase kunagi enda sõnadel rääkida selle lootuse vastu, mis sinu südames on. And don't let the world or the devil ja ära lase maailmal või saatanal direct your words. suunata oma sõnu. And I'm sure this has never happened to you, but I'll tell you this has happened to me. kindlasti sinuga seda pole kunagi juhtunud, aga minuga ma võin öelda, on juhtunud seda. But there are some times that I have said things that I did not even believe. aga on aegu, kus ma olen öelnud sõnu, mida ma isegi ei ole uskunud. Just to keep those around me happy. lihtsalt, et inimesed, kes minu ümber on, oleksid õnnelikud. I was with the company, I said things I didn't even believe. ma olin seltskonnas ja ma ütlesin sõnu, mida ma isegi ei uskunud. Just so that they would be pleased. lihtsalt sellepärast, et nemad võiksid rahule jääda. I learned quickly not to do that. ma õppisin väga kiiresti seda mitte tegema. Don't change who you are just to please somebody. ära muuda seda, kes sina oled, selleks, et lihtsalt rahuldada kedagi. Don't you try to lie to yourself and say, well, it doesn't matter, I'll just say it when I'm with them. ära valeta iseendale öeldes, et ma ütlen neid hästi lihtsalt, kui ma olen nendega koos. It doesn't matter. vahet ei tee. It doesn't matter. vahet ei tee. It matters. tead, teeb küll vahet. Because your words will bring fruit into your life. sest sinu sõnad toovad vilja sinu ellu. And we're going to look at this more as we go on in the next couple of weeks. ja järgnevatel nädalatel me läheme sügavuti sellesse ja räägime rohkem sellest. But don't do that. aga ära tee seda. Don't let the things come out of your mouth that go against what you believe God for. ära lase oma suust tulla välja sõnadel, mis käivad sinu usu vastu. And don't use your words to speak doubt. ja ära kasuta oma sõnu, et rääkida nii-öelda Doubt, kahtlust, kahtlust. fear, või hirmu, failure, läbikukkumist, negativity, negatiivsust, hurt. valu. Don't use your words for those ära things. kasuta oma sõnu selliste asjade jaoks. Will you want to use your word for those things? kas sa tahad oma sõnu kasutada nende asjade suhtes? Yeah. jaa. That's part of this growth see process. on osa sellest kasvuprotsessist. We will want to say, I just don't like that person. ma tahan öelda, et see inimene mulle ei meeldi. We will want to say, well, this has just got to change or else we're just going to fall apart. meil võib olla tahtmine öelda, et jaa, ma pean selle korda saama või lihtsalt kõik läheb variseb kokku. We will want to speak, well, I just don't think I can make it. I just want to give up. me tahame võib-olla öelda, et jah, ma ei tea, kas ma saan hakkama, ma tahan lihtsalt alla anda. We're just praying in the morning, oh God, give me wisdom and help me to handle this situation. palume hommikul Jumala käest, et Jumal, palun mulle tarkust, et ma teaksin, kuidas selles olukorras käituda. And then later on that day, oh, I just want to give up. I just don't care anymore. pärast seda ma ei hooli ja kõik läheb, kuhub läbi ja mis iganes. Don't you dare. ära isegi taha selliseid asju öelda. Let negative words come against what you're believing God for. ära luba sellistel negatiivsetel sõnadel enda suust välja tulla. And so we need to be careful with this. seega sa pead olema ettevaatlik Now let's look into some more places here in the Word of God. vaatame veel paari kirja kohta siin Jumala sõnas. Go with me here to Romans. Lähme roomlastele 30. peatükki. Romans chapter 10. roomlastele 10. peatükk. And I want to read here verses 8 into verse 10. ma tahan 8. salmist kuni 10. salmini lugeda. And here it says, but what does it say? And this is talking about faith. siin ütleb roomlaste 10:8 räägib, kuid mis see siis ütleb, siin räägib usust siis. It says the word is near you, it is in your mouth and it is in your heart. The word, that is the word of faith that we are proclaiming. sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames, see on ususõna, mida me kuulutame. It is in your mouth see on sinu suus and it's in your heart. ja sinu südames. Verse 9. 9. salmis räägib. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. salm, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. So how are we born again? How are we saved? seega, kuidas me saame uuesti sündinud, kuidas me saame päästetud? We believe in our heart, me usume oma südames and we say it with our mouth. ja ütleme oma suuga. That's how we start. see on viis, kuidas me alustame. That's how we continue. see on, kuidas me jätkame. And hopefully this is how we're going to finish. ja loodetavasti seda me ka lõpetame. Amen. It's by guarding what's in our heart. et me valvame seda, mis on meie südames. And making sure our words match what's in our heart. teeme kindlaks, et meie sõnad on kooskõlas sellega, mis on meie südames. And what do we guard our heart with? ja millega me kaitseme oma südant? The word. sõnaga.
The word guards our heart sõna kaitseb meie südant. and guards our mind. See kaitseb meie meelt, And mõistust. that helps then the words that come out Ja see aitab nendele sõnadele, mis välja tuleb, to be based on God's word. põhineda Jumala sõnale. So you believe in your heart Seega sa usud oma südames and you say with your ja mouth. sa ütled oma suuga. So your faith is going to be in two places. Seega sinu usk saab olema kahes kohas. Where is it? Kus see on? Your südames ja sinu suu. Faith is in two places. Sinu usk on kahes kohas. It's in two places. Kahes kohas. And you might think, well, I've got faith in my heart. Ja saad öelda, mul on usku südames. Well, you've also got to have faith in your mouth. Tead, sul peab olema usku ka sinu suus. If you just got it in your heart and it never comes out of your mouth, Kui sul on usk sinu südames ja kunagi suust välja ei tule, it's dead faith, siis see on surnud usk. powerless. See on väetu. But when you have it in your heart and have it in your mouth, Aga kui sul on sinu südames ja see on sinu suus, there's powers available to you. siis on vägi sulle kättesaadaval. Amen. Amen. And that's what I want us to remember. Ja see on, mida me tahame meeles pidada endal. And so we've got to get those two things lined up to God's word. Need kaks asja me peame nii-öelda korrigeerima, et need oleksid Jumala sõnaga õiges kohas. 2 Corinthians chapter 4, Teise Korintlastele 4. peatükk, verse 13 says this. 13. salm ütleb nii. Okay, yeah, we'll go ahead. Teise Korintlaste 4 ja 13. I was trying to hurry to save time. But. All right, 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Teise Korintlastele 4 ja 13. It is written, I believe, therefore I have spoken with the same spirit of faith. We also believe and therefore speak. Ma usun, seepärast ma räägin, siis meiega usume ja ka räägime. So it's the same spirit of faith Seesama usuvaim siin that I räägib. believe and I speak. Ja ma usun ja ma räägin. I believe and I speak. Ma usun ja ma räägin. I believe and I speak. Ma usun ja ma räägin. Don't speak things you don't believe. Ära räägi asju, mida sa ei usu. Guard those words. Valva neid sõnu. Well, I was just being nice. Ma olin lihtsalt kena. I was just trying to win favor. Ma lihtsalt üritasin nii-öelda saada soosingut neilt. No, you don't need to do that to win favor. Tead, sul ei ole vaja teha seda selle jaoks, et saada soosingut. You believe God for the favor that He will give you out of living a righteous life. Sina usu Jumalalt soosingut, et saada tema käest soosingut selle elu jaoks, mida sa tahad elada. And you speak what you believe. Ja sina räägi neid sõnu, mida sina usud. This is the way to live our lives. See on viis, kuidas me peaksime elama enda elusid. And so you speak what you believe. Seega sa räägid seda, mida sa usud. And what you believe is going to be based upon what you hope. Ja see, mida sina usud, see baseerub sellele, mida sa loodad. And so what do you hope for your family? What do you hope for your friends? Seega, mida sa loodad oma sõprade ja perekonna jaoks? Well, I just know a guy that he died from that same situation you're in. Ma tean ühte inimest, kes suris täpselt samas olukorras, nagu sina olid. Or statistics say that your marriage isn't going to make it. Ma ei tea, mida statistika ütleb, et sinu abielu ei jää kestma. Anybody that's gone through what you've gone through, divorce, 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 sorry. Et tead, kahjuks inimesed, kes on läbi läinud sellest olukorrast, kus sina oled, kõik on lahutanud. Shut up. Mida, ole vait. Well, they said it on TV. Telekas ütlesid. Shut up. Pane oma suu kinni. Don't allow things to come out of your mouth Ära lase asjadel oma suust välja tulla, that do not line up with what God has said. mis ei ole õigel joonel Jumala sõnaga. I can't stop you, Mina ei saa sind peatada, but you can stop aga yourself. sina saab peatada iseennast. Amen. Amen. We can control our own words. Meie võime kontrollida omaenda sõnu. We guard our own hearts. Me valvame omaenda südant. It's important what you say and how you say See it. on väga tähtis, mida sa ütled ja kuidas sa seda ütled. And so what you believe Seega, mida sina usud and what you speak ja mida sina räägid, should line up with God's word. peaks olema õigel joonel Jumala sõnaga. Should line up with what God has already said. See peaks olema õigel joonel sellega, mida Jumal on juba öelnud. What you believe and what you speak See, mida sina usud ja mida sina räägid, about any situation of your life, ükskõik millise sinu eluolukorra suhtes, it should be what God has already said. see peaks olema miskit, mida Jumal on juba öelnud. Let's go to another place here tonight, maybe the last place. Läheme vist viimase kirja kohta, kirjas Heebrealastele. In Hebrews chapter 13, Heebrealastele 13, Hebrews chapter 13, verse 5. Heebrealaste 13 ja 5. salm. It says, and keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Heebrealaste 13 ja 5. Teie eluviis olgu rahaahnuseta ja jääge rahule sellega, mis teil on. Because God has said, I will never leave you or forsake you. Sest tema on öelnud, Jumal, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. All right, look at verse 6. Vaatame 6. salmi. So we can boldly say with confidence Nii võime julgesti öelda, that the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Isand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha inimene mulle. And so here, God has said, Siin on Jumal öelnud, so I can boldly say. seega mina võin julgelt öelda.
What situations do you have in your life? mis olukorrad sinu elus on? Find out what God has said. Vaata, mida Jumal on selle olukorra suhtes öelnud. Go to the Word of God. Mine Jumala sõnasse. Find the promise of God. Leia Jumala tõotus, Jumala lubadus sinu jaoks. For every problem, iga olukorra jaoks there is a what? on olemas mis? There's a promise. Tõotus. For every problem, Iga probleemi jaoks on tõotus. there's a promise. On tõotus. Thank you. And let's say what I say, shall we? Yeah, for sure. All right. And so you are never alone, Seega sa ei ole kunagi üksinda and you are never without help. ja sa ei ole kunagi ilma abita. You're never alone, Sa ei ole kunagi üksinda and you're never without help. ja sa ei ole kunagi ilma abita. And if God is with me, Ja kui Jumal on minuga, it doesn't matter what comes against me. siis vahet pole, mis tuleb minule vastu. Amen. And so we've got to know what He said Seega meil on vaja teada, mida tema on öelnud, so that we can boldly say it. et me saaksime julgusega öelda seda, What comes out of your mouth mis tuleb sinu suust about välja, your problem sinu olukorra suhtes. should be what God has already said Peaks olema see, mida Jumal on juba öelnud about your problem. sinu probleemi kohta. And you might say, well, I don't know. Sa võid öelda, ma ei tea, Find out. otsi välja, uuri välja, Ask somebody. küsi kellegi käest, Send me an email. saada mulle email, Go to the internet. Use the tools that we've talked about mine before. internetti ja kasuta neid tööriistu, millest me oleme rääkinud, on ju. We have so much that's been given to meil on us. nii palju kätte saada käeulatuses. And so we can say that He said it, I believe it. Me võime öelda, et tema on öelnud seda, mina usun seda. But it's got to go past that. Aga see peab minema ka nagu läbi sellest. You know, that used to be a big thing, that was going around. God said it, I believe it. Vanasti oli siin ja ütles jah, et Jumal ütles, mina usun. All right? But it's got to go past that. Aga tead, see peab minema edasi ka sellest. God said it, Jumal ütles, I believe it, mina usun, so I say it. seega mina ütlen seda. You've got to say it. Sina pead ka seda ütlema. You've got to say it. Sina pead tunnistama seda oma suuga. God's already said it. Jumal on seda juba öelnud. So that's not going to change you. Seega see ei muuda sind. That's not going to change your See situation. ei muuda sinu olukorda. God's already said it. Jumal on seda juba öelnud. And whether you believe it or not, it's true. Kas sina usud seda või mitte, see on tõsi. And so God said it. Seega Jumal ütles seda. We got to get ourselves to the place that we believe in our heart. Meie peame jõudma sellesse kohta, kus me oma südames usume seda. And we say it with our own Ja siis mouth. me tunnistame seda enda suuga. Amen. That's Amen. where the power is. See on see koht, kus on vägi. That's where the life is. See on see, kus elu peitub. That's where the victory is. See on see, kus me saame võidu. That's how you overcome. See on viis, kuidas sina saad võitu It's olukorrale when üle. you start boldly saying what God has already Sina said. hakkad julgelt ütlema neid asju, mida Jumal on juba öelnud. And so we need to fill in the blanks with what God said. Seega me peaksime nii-öelda need tühjad kohad täitma nende kohtadega, mis Jumal on öelnud. Fill in the blanks. Täida need tühjad kohad. I have such and such a problem, Mul on selline probleem, but God said blank, aga Jumal ütles, whatever. mis iganes siis tühi koht. And so I say what Seega God said. mina ütlen seda, mida Jumal ütles. And those need to match. Ja need peavad klappima. You can't say, well, God said He'd meet my needs, but Sa ei saa öelda, et Jumal ütles, et ta täidab minu kõik vajadused, I've got nothing. aga mul ei ole midagi. I'm dying over Ma here. olen suremas. We're in failure. Me oleme läbi kukkumas. No, that's not going to help you. Ei, see ei aita sind, tead seda. That's not going to help me. See ei aita mind. If you try to come to me Kui sa tuled minu juurde, and say, oh, well, God said this, but it's not working, ütled, et Jumal ütles seda, aga tead, see ei toimi. that doesn't help anybody. See ei aita mitte kedagi. So whatever your situation, Seega, mis iganes on sinu whether olukord, it's financial, olgu see finantsiline if olukord, it's physical, something in your body, füüsiline olukord, midagi on su kehaga if it's viltu, emotional, mingi emotsionaalne probleem, whether you need peace in your home, kas sul on rahu kodus vaja, if you need to control your thought life, kui sul on vaja oma mõtteid kontrollida, whatever it is that you're dealing with, mis iganes on see probleem, millega sa tegeled. you need to find out what God said Sul on vaja teada saada, mis on see, mida Jumal ütles selle so kohta. that your words can match His Et words. sinu sõnad saaksid klappida Jumala sõnadega. Then we say what we Ja believe siis me ütleme seda, mida me usume, in line with God's word. vastavalt Jumala sõnale. And so there's a problem with people who are in the ditches. Seega on probleem inimestega, kes on nendes kraavides. These will be my last 2 points for tonight. Need on minu tänased 2 viimast punkti. The people that are living in the ditches, Inimesed, kes elavad nendes kraavides, one of them is this üks probleem nendest on selline, when it comes to our words and what we say. mis puudutab meie sõnu ja selles, mis me ütleme. They don't admit their situation or their problem. Nad ei They don't. tunnista oma talk about probleemi, it. mis neil on, nad ei räägi sellest probleemist, mis neil on. You know, if when they're sick, they're not going to say they're sick. Kui nad on haiged, nad ei ütle, nad on haiged.
When they're, when they're having financial problems, they won't say they're having financial problems. Kui neil on finantsiline probleem, siis nad ei ütle, et mul on tead rahaga probleeme. That is one ditch that a lot of Christians are in. See on üks kraav, milles väga paljud kristlased on. Just pretending the problem isn't there. Ja seda probleemi seal ei ole. Yeah, my wife's going to leave me, but let's not talk about it, okay? Ja mu naine jätab mind maha, aga ärme keskendu sellele. My husband, he's not going to stay with me anymore, so let's just talk about the weather. Minu mees ei jää minu kõrvale, aga räägime ilmast hoopis. What some Christians do is they just don't even want to talk about the issues. Paljud kristlased ei taha isegi rääkida nendest probleemidest, mis neil on. But you need to know this. Aga sa pead teadma seda. Faith is not so pathetic that it denies reality. Et usk ei ole nii haletsusväärne, et see eiraks tõde, reaalsust. Amen. We're talking about real life. Me räägime reaalsest elust on nii. How many know in real life there's problems? Kui paljud teavad, et reaalne elu on täis probleeme? How many know Jesus knew in your real life you'd have problems? Kui paljud teavad, et Jeesus teadis, et sinu reaalses elus saab olema probleemid? He even told us it's okay when you have problems because ta isegi ütles, et on okei, kui sul on probleemid, because you live here. Sest sa elad siin. I know you're going to have problems. Ma tean, et teil tulevad probleemid. Oh, no problems. No, we don't see problems. Ei ole mingit probleemi. We just believe God. Me Hallelujah. lihtsalt usume Jumalat. My kids hate me, but I just believe God. Minu lapsed vihkavad mind, aga me usume Jumalat. I'm going to lose my job, but I just believe God. Ma jään töökohast ilma, aga ma usun Jumalat. I don't want to hear it, don't want to see it, don't want to talk about it. Ma ei taha näha seda, ma ei taha mõelda sellele, ma ei taha mitte midagi sellega pistmist teha. Faith is not so weak Usk ei ole nii nõrk, that it can't say this is the problem. et see ei suuda öelda, et näed, see on probleem. And if you say what the problem you have, then your faith isn't going to work. Aga tead, kui sa ütled, mis probleem sul on, siis sinu usk on nõrk. No, faith is powerful. Ei, usk on vägev. Faith, I mean, when you put faith in God, Kui sina paned oma usu Jumala peale, how many know He's kui almighty? paljud teavad, et tema on kõikvõimas. Amen? Amen. So don't deny the Seega ära problems. eira seda probleemi, mis sul Don't on. end up in that ditch Ära jää sinna kraavi kinni. where you just, it's not true. Kui sa lihtsalt ütled, see ei ole tõsi. No, it's not. Ei, see ei ole tõsi. No, it's not. Ei, see ei ole tõsi. I don't believe that. Ei, ma ei usu seda. No, it is what it is. Olukord on selline, nagu ta on. But your faith Aga sinu usk can change the situation. võib muuta selle olukorra. Jesus didn't wake up from his little nap on the boat and say, storm, what storm? Jeesus ei ärganud paadis üles öelnud, et torm, mis torm? There's no storm. Pole mingit tormi ollagi ju. No, he got up and he said, storm, Ei, ta tõusis üles, ütles torm, calm down. rahune maha. Wind, Tuul, stop blowing. ära enam puhu. Right? And we've got to do the same thing with our problems. Oma probleemidega me peame täpselt samamoodi käsitlema. We've got to say, marriage, you're going to last. Me peame ütlema, abielu, sa jääd kestma. My marriage is on the rocks, but it's going to last. Minu abielu on karidel, aga see jääb kestma. Finances, you're coming in. Finantsid tulevad sisse. I don't have a lot, Mul ei ole palju, but it's coming. aga see tuleb. God's going to supply. Jumal varustab meid. Body, be strong. Ihu, ole terve. I feel like junk today, Ma tunnen ennast täna täiesti prügina, but I am going to be strong. I am going to be able to do the will of God. aga ma jään tugevaks ja ma saan teha Jumala tahtmist. Your faith is not against the reality, Sinu usk ei ole reaalsuse vastu, but faith sees what's not even there yet. aga usk näeb ka seda, mida ei ole veel seal. You could say, this is reality, but that's what I have. Sa võid öelda, et selline on olukord, aga see on see, mis kuulub mulle. We read that for the offering tonight. Lugesime täna seda ohvriani jaoks. Hebrews chapter 11:1. Heebrealastel 11:1. Now, faith is the evidence of what we can't see. Usk on tõendus sellest, mida me ei näe. So even though it might not be true, you say, by faith, I can have what God Seega, said. isegi kui see ei kuulu sulle, even if you don't have it, Yep. isegi kui sul ei ole seda, sa võid öelda, et Faith says usk ütleb, that I can have et it. mulle võib see kuuluda. And so that's one ditch. Seega see on, millest me rääkisime, see oli üks. The other one knows the word of God, Et teised inimesed on need, kes teavad Jumala sõna, but they amplify the situation more than they amplify the word of God. aga nad tõstavad seda probleemi, nad võimendavad seda probleemi, mis neil on selle asemel, et võimendada Jumala sõna. And these are the people in this ditch that are saying, I know the Bible says Jesus will meet my needs, Ja need on inimesed, kes ütlevad, et ma tean, et Jumal või Jeesus ütles, et ta täidab kõik minu vajadused, but I'm having money problems. aga mul on rahaga probleeme. Is that right or is that wrong? Kas on õige või vale?
All right, I'll just tell you, that's wrong. ma ütlen sulle kohe, see on vale. You can say it this way. Sa võid öelda seda sedasi. I'm having a tough situation financially, mul on rahaga probleem praegu, but Jesus meets all my needs. aga Jeesus täidab kõik minu vajadused. Is that right or is that wrong? Kas see on õige või vale? That's right. See on õige. It's about where you put the but in your life. Küsimus on selles, kuhu sa selle aga paned. You got to stay on the right side of the but when it comes to the promises of Mis God. puudutab Jumala tõotusi, sa pead jääma aga õigele külje peale. Don't say, well, God's word says that I can be healed, Ära ütle, et Jumala sõna ütleb, ma võin terveks saada, but aga no, my liver is going to explode on the inside of me. tead, minu neerud whatever. lõhkevad kohe minu sees või mis iganes. No, say, I'm having liver problem, Ei, ütle, mul on maksaga probleeme, but I know Jesus is my healer. aga ma tean, et Jeesus on minu It tervendaja. takes it to a completely the other side of it. See muudab selle olukorra täiesti teistpidi. One is speaking unbelief, one is speaking in faith. Üks räägib uskmatust, teine räägib usus. Just by changing the order of your sentence. Lihtsalt läbi selle, et sa muudad oma sõnade järjekorda. Do you understand that? Saad aru sellest? But these people over here that are in this ditch, they're just talking about problems. Aga need inimesed, kes siin kraavis on, need räägivad ainult probleemid. And they're, I don't know if God will help us or not. Ja But ma ei tea, kas Jumal aitab mind või mitte, aga God said this, but you should just see them, their family's just falling apart. Well, I'm sure God will help them, but they're tead, Jumal ütles seda ja seda, aga näe, vaata, millises olukorras nemad on ja ei tea, mis küll hakkama saab. God is working in their family, but have you seen their kids? Nad räägivad, et Jumal teeb tööd nende peres, aga kas sa oled näinud nende Their peres? kids are like little devils running Nende around. lapsed on nagu väiksed kuradid, kes ringi tormavad. All this stuff that people say. Kõik see asi, mida inimesed räägivad, Let's stop it. jätame selle seisma. Let's get in the middle of the road. Let's get into truth. Tuleme nüüd tõe peale ja räägime seda, mis on õige. We're not denying the problem and we're not amplifying the problem. Me ei eira seda probleemi ja me ei tõsta kõrgeks seda probleemi. Right? We're staying right in the middle. Me jääme sinna keskele. We're staying on truth. Me jääme tõe peale. We'll say what it is. Me ütleme, mis probleem meil on. But we are only going to speak what we believe is going to come. Aga me räägime ainult seda, mida me usume, mis saab olema. Amen. Amen. Yeah, I'm having a hard time with my job right now. Ja mul on raske olukord praegu töö juures. But I believe God gives me favor. Aga ma usun, et Jumal annab mulle soosingut. I believe that God can open up doors for me that no man can Ma close. usun, et Jumal saab avada minu ees uksi, mida ükski mees kinni ei saa panna. Everything I put my hand to prospers in Jesus' Kõik, name. mille külge ma oma käe panen, läheb korda Jeesuse nimel. I can do all things through Christ who Ma suudan teha strengthens me. kõike läbi Kristuse, kes on minu tugevus. And God supplies all my needs according to His riches Jumal and glory. varustab mind, God supplies all my Jumal needs varustab kõik minu vajadused according vastavalt to oma His riches rikkust and glory mööda by Christ läbi Jesus. Jeesuse Kristuse. Amen. Speak faith. Räägi usku. Don't deny the problem, Ära eira seda probleemi, but let's speak faith. aga räägime usku. Amen. Amen. And I believe if we do that, if we'll guard that, Ja ma usun, et kui me teeme seda, kui me valvame selle kohta that suhtes, our words will set the course for our life. siis meie sõnad võivad meie nii-öelda elusuuna õigesti panna. Your future is not out of your control. Sinu tulevik ei ole sinu kontrolli alt väljas. Amen. Amen. You control where you go. Sina kontrollid seda, kuhu sina lähed. You control how you think. Sina kontrollid seda, kuidas sina mõtled. You control what you believe. Sina kontrollid seda, mida sina usud. You control what you say. Sinu võimuses on see, mida sina ütled. And we've got to guard our Ja me words. peame jälgima kontrollima oma sõnu. We got to make sure that we say what God's already said about every situation in our life. Tegema kindlaks, et me ütleme seda, mida Jumal on juba öelnud meie iga olukorra kohta. And I believe our words matter. Ja ma usun, et meie sõnad on väga tähtsad. And I believe God is trying to help us to understand Ja ma usun, et Jumal tahab meil aidata mõista, how important it is for us to speak faith. kui oluline on meil rääkida usus. Amen. Speak the word of God over your life, Amen. Räägi Jumala sõna enda elu üle, over your family, oma perekonna üle, over your oma situation, olukordade üle, over your body, oma keha üle, over your thoughts. oma mõtete üle. Amen. Amen. Speak the word. Räägi Jumala sõna. Speak the word. Räägi sõna. Speak the word. Räägi seda sõna. Speak the word. Räägi seda sõna. Because your words are so Sest important. sinu sõnad on nii olulised. Amen. That's all. That's good. We're good for tonight. Okei, tänaseks piisab. Let's go ahead and stand up. Tõuseme koos püsti. Glory to God. Kiitus Jumalale. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your word. Isa, me täname sind sinu sõna